Znate kak je to kad... Danas ću vam ispričati cijelu priču zašto nisam trenirao godinu dana, to jest više od godinu dana i dugo sam razmišljao da li da taj video snimim, ali jednostavno ste zaslužili odgovor, zaslužili ste da saznate zašto me toliko dugo nije bilo. I oni koji me dugo već prate, oni znaju da je Balkan Fit za mene bio život. Ja sam za ovo živio, ja sam volio da inspiriram druge ljude, ja sam volio da širim tu poruku fitness lifestyle, healthy lifestyle. Jednostavno mene je to ispunjavalo toliko pozitivnom energijom i toliko sreće kada sam vidio koliko vas je krenulo da vježba, koliko vas je krenulo da radi na sebi i da se zdravo hrani. I toliko me to zabolilo kada sam se probudio i jednostavno sam doslovno sam priznao sebi sam da sam upropastio sve. Nemate pojma kolika je to bol i kak je to teško nositi sa sobom svaki dan kad se probudiš. Jer prvo da misliš šta si od sebe napravio, zašto više ne snimaš, ljudi traže odgovor, traže jednostavno da im kažeš šta je bilo. I tamo gdje sve je počelo, tamo je sve završilo, u teretani. Radio sam noge. Radio sam normalno noge i čučnjeve sam radio i nešto me u koljenu presjeklo. I to me toliko jako bolilo da sam morao da jednostavno taj trening završim. I idem kući i ne mislim si ništa, mislim si nije to ništa, proći će opet. I drugi put opet idem u teretanu i opet noge radim i opet me ta ista bol uhvati. I to je toliko daleko otišlo da je to bilo u svakoj dnevnici. Znači, kad sam šetao, poslije nekog perioda me počelo da boli koljeno. Kada sam duže vrijeme sjedio, počelo da me boli koljeno. Ali ja sam i dalje trenirao, nisam išao doktoru, općenito nikad doktorima ne idem. I nisam išao ni zbog toga doktoru i onda kad sam radio leđa, kad sam radio mrtva dizanja, isto me počelo da boli i više nisam znao šta da radim. Pa sam si mislio, ok, sad ću pauzirati 2-3 tjedna, pa će sigurno proći. Ja sam tako pauzirao i nisam ništa mislio sam, ok, proći će opet i poslije te duge pauze u teretanu krenem i opet me krene boliti. I nisam znao šta da radim. Umjesto da odem doktoru da vidim šta mi je, ja sebi govorim to nije ništa, ja uporno treniram i još više kvarim svoje koljeno, to nije normalno što sam od sebe radio. I ne mogu da opišem kak je to bilo, jednostavno sam sve manje i manje išao vježbati i onda kada sam jednostavno prestao, poslije mjesec dana jednostavno sam izgubio motivaciju, znači možda vjeruješ sam ja izgubio motivaciju, sam sebi sam motivaciju izgubio. I onda kada sam vidio kako gubim na mišićima, kako mi snaga se vraća, upao sam u veliku, nenormalnu depresiju, da sam jednostavno, više nisam znao kako da iz tog izađem. I moj prijatelj Nemanja me cijelo vrijeme motivirao i govorio, idi doktoru, vidi šta je, pa nije ništa sigurno strašno. Ja sam se bojao, nisam htio doktoru, pošto sam mislio, šta znam, da će mi operirat koljeno. Ne, kao vidit ćeš, proće to, pa onda opet ću krenut da treniram, bit će to. I ništa, nije prestalo. I jako me je bolilo i prestao sam da vježbam i onda poslije 2-3 mjeseca kad sam vidio sebe u ogledalu na šta ličim, sramio sam se sam sebe da sam jednostavno i prestao da snimam. Na Instagramu sam neke slike objavljivao koje su godinama stare, uvijek se nasmijao, u storijama se smijao, ali u biti sam plakao, jako mi je teško bilo. Noćima nisam uopće mogao da spavam, ujutro kad sam se probudio, prvo što je bilo idem na ogledalo da se vidim kakav sam, u šta sam se pretvorio. Toliko sam se opustio, znači žderao sam, išao sam van, samo da ne razmišljam o tome. Znate kak je to kad... Jebena situacija kada ste toliko se trudili, toliko dugo ste radili na sebi i stvorili ste nešto i borili ste se cijeli život i sve ode gotovo i tijelo otišlo, forma otišla i
YouTube kanal sam propastio, nisam više bio tu za vas i toliko me ljudi pitao, Tomislave, ti si bio moja motivacija, zbog tebe sam krenuo, kako mi možeš to napraviti? Mislite, ja to nisam čitao, ja sam sve vaše poruke pročitao i sve jednu sam poruku pročitao i to mi je samo još veću bol širilo i ne znam, tako je prošlo godinu dana, dok sam ja onda sam odlučio, to tako više ne mre. I sad evo, prije 2 tjedna sam otišao na pregled i našli su mi oštećenje u koljenu, našli su isto i vodu i imam sad još jedan pregled i onda će se pokazati šta mi je. Ja sam krenuo opet i da vježbam, noge trenutno ne radim samo listove, ali eto, radim koliko mogu. Da se vratim nekako polako opet, to sam dužan prije svega sebi, a dužan sam i vama. Daj Bože da nije ništa strašno, da ne moram ići na operaciju, to bi mi baš... Ne. Žao mi je što me toliko dugo nije bilo, vratit ću se opet definitivno, vježbam opet i želim stvarno da budem još bolje nego što sam bio, trudim se opet jako i nekako sam našao opet to svoje, tu neku vatru koja me je držala tih svih godina što sam radio na sebi i trenirao i snimao i valjda će opet se Tomislav Balkan Fit vratiti kakav je bio i krenuti za vas još jače i još brutalniji klipovi. Volim to što radim, to jest volio sam to što sam radio, to mi je toliko dalo u životu, znači to ne možeš kupiti sa nijednim novcem, to mi je jednostavno, to je bio moj život i nadam se da ste i dalje tu uz mene, da me supportujete, da ste tu uz mene i da mi možete i oprostiti prije svega što me nije toliko dugo bilo, što sam ja izgubio motivaciju, onaj koji je uvijek druge motivirao. Znači, nevjerojatno. U životu tek onda shvatiš da ti nešto fali, da nešto nije ok kada izgubiš. A dok imaš sve to, to je za tebe ono normala. Ali kad izgubiš jednom, onda tek shvatiš koliko ti to fali, koliko te to boli, koliko ti to treba. I meni ovo treba jednostavno, ja moram, meni je trening bio život. To sam volio i isto sam tako je volio da snimam. I ona Balkan Fit tura, kad se sjetim Balkan Tube Fest i sve to mene toliko ispunjavalo, to mi je jednostavno dalo toliko energije i toliko motivacije za sve. I sad kada to više ništa nema, ne znam ljudi moji, stvarno ne znam. Šta da vam kažem? Trenirat ću, trudit ću se, vratit ću se opet još jači u formu, samo da taj pregled riješim, da nije ništa toliko strašno, da možda samo sa terapijama mogu to da riješim i ništa, gazimo još jače. Hvala puno ako ste ovaj klip do kraja odgledali i hvala puno onima koji su dalje uz mene, koji mi još danas pišu poruke i motiviraju me da nastavim. Hvala vam od srca, baš vam hvala od srca, ja nemam pojma šta bi ja bez vas, ja jednostavno jako vas volim i jako sam zahvalan što vas imam i da, to je to. Hvala puno.